asabong nadaeg ken na usaksak rimat ko tay mangted ray-ray ito'y puso amal malgay siya tay bituen amang liweng-liweng iti tayak ni tangatan no siyak man tay ingka tiliwen naatap abituen di mo tagi kuwaen anyan anak ragsa ritnam kentuy ritna nagnelay gaydi ayan pinagtagibitaw iti nabaybayan inta sinalwagan tapnon di marakran daytoy pinapili aldaw napnuan gasa apan nakatumpal daydi arapaw kariken sa pata ading tumawag pinagsining galut ibker kawan yayan agragsak kang ngarot sa intadanggayan naldaw akagasatan kukwamon tuy kusok kararwa kenrik natingganat parumpalan pagbinuligan tatirigat kenam ay nga intanto kalat aman kag may sa taket pinto at sila unay kanuman maling ko akan lidan naglignos nagpintas ka aglalo lumisem ka maalo ko'y daytoy rigna talidnos day tarupaw pingping mo akalidan kauman ay laarag sa bang arko ken liwliwaw mabalingkad man laeng anumat matulog adda akasibay mo tapno banbantayan ka matmatak day tarupaw pingping mo akalidan umanay danarag sa bang arko ken liwliwaw makikidamtun awan tut serbi panaglaylong tagay taman ngayat jaknet mananamtun gasat tiag-biag sapsapulen ka sibay mubiyag ko kankantaan ka taing tarik at ibagi agserbiken ka no at dapay patay bubiyag ko tumalyaw ka taang paiso biyag ko anarigat tiag sapul babae nga kaayan-ayat
adu Puyat mo ken riga nga lakamen to'y bagiksan to di agbana. Inakto idaton to'y napudno nga ayat ko into no makita ni ading ko nagsulsulo. Mas layan na siya sinuday ta naranyag abituen sa dinti ayan na Dijay na'y sabong isan yata Diyak pa'y makabunayen amang buybuyaken puana. Nay kita man It kita ekmet no umis-isip uray saan samet Isulaw na'y pinapangawis Isem ni ading ko no isut buy-buyahe Kas rosas dijay pingping na ket na egan met jay marfil angipen na Adan tulawaya anya tigandat mo Inakto idaton to'y napudno nga ayat ko Into no makita ni ading agsulsulo. Nagrigatin liag ko ti agmay maysa kan kanayon laeng asi iliwag kenta init bulan jay nga to isudat saksita ay wen ubiyag ko dinakad ikawa mamati ka liag ko ket ipangagnat ulilan to'y puso taginurani ayat ibukbuk mo ngaruden idiruni ayat tananamek na minsan pa'y disangkit ni ayat na minsan pa'y biyag ko anairi depa nagparang adagos taladawang kaniya masita biyag ko dinagtad baybayan tanalpas kong ngayon kariya di kan lipatan. Sika ti amin ko pangital ka daytoy puso biag ko iturayam to inggana tungpal tanem ko awatem met daytoy ayat ikutam daytoy puso tauray intan kaano yak ko saan kanton naglindo daytoy nga aldaw ti naikari puso-puso ket agumdi tapno sa ngalen tan ni ayat tumalay to'y biyag inak iyawa tapno sa ngalen